Hari kami salah Rabu aja. Kamu manis tapi bukan milikku. Lupa ulun menyapa pian, padahal orangnya dasar bujur kamanisan. Cuman dipikir-pikir pasti sudah ada pacaran. Jadi nang lawan pian kami mendoakan, mudahan di lain waktu kau pulang betemuan. Lain karudung biro mulai tadi mangorihingi, lawan kawan ulun nang ngarannya Haime. Nang di belakang nang mancatok bes umanang kisah sopan, ayo bang tampil sekali. Jadi nih Haime orangnya tabung ngasih, cuman nang sayang benar tak jarang begusok gigi. Jadi nang lawan biar ulun nang pamadahi, bagaya aja pastinya tuh bang ini. Jadi ngini Haime hendak minta nomor pian, hakunlah ujar pemberi. Jadi nang lawan kakak sekalinya di kamera menunjuk akan jeri. Jadi tak korehing kai ujar kesan thumbnail itu di YouTube kami. Jadi nang lawan pian ulun nang mamadahi, pian di kamera padahal tuh kisahnya aja nang hari ini. Cuman nang Sayyidina Muhammadin Allahumma ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban. Lalu tak lupa ulur melanjutkan, ini yang pemula ulur mau ucapkan. Segala puji bagi Allah, dahulu kita panjatkan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Sayyidina Muhammad, Nabi akhir zaman. Kepada keluarga dan ahli baitnya pula kita ikutkan. Kepada sahabat, para tabi'in, para pengikutnya tak juga ketinggalan. Lalu kita bersyukur pulang nang lawan Tuhan, karena hari ini kita nang bertemuan. Berarti sabar taat, kita nang panjang umur, bertaat sehat badan. Mudahan kita selalu dalam lindungan dunia wan akhirat, bertaat salamatan, salamatan. Lalu kami terus nang melanjuti, ini banget dihinang kedua kali. Kami tak lupa hari ini mau ucapkan selamat berjumpa kita sabartaan. Wabil khususnya ini nang buhatian pamarangan kanan, bila nyata ujar nang kacamatan. Selamat nih berjumpa hari ini berdekatan. Kita berjumpa di sini bertemuan di dalam acara resepsi pengantinan. Nita dan Rahmi pengantinnya Bang Aran. Lalu tak lupa kita mau ucapkan, mudahan nih acara tentunya dilancarkan. Mudahan nih acara diberi keberkahan, lah keberkahan.
jadi pangulon terus nang malanjuti ini nang bemadihin sakadar nang manakone tampulo kakanakan tak banyak di sini jadi nang ngaran pian kainan nang dipadahi istilah dingai kata sakadar manakone kada bang jua lawan pian manyambete tampulo hari ini dingai nang betemuan jadi nang lawan pian kakak nang banakone jadi nang pertama siapa ngaran pian bila pian menyahot jangan nang betangisan anak menangis deh jadi kakak betakon siapa ngaran pian jadi tak lupa ulun mau ucapakan ngaran adik-adik di sini sabarataan kain adingai insya Allah ada nang muhapian tampulo bang kita hari ini berdebatan nang mana orangnya mikrofon di tangan jadi pian berdiri kesini ke tujuan bila menyahot tingkai nang begiliran jadi nang lawan pian kakak nang mana kone siapa ngaran pian coba dibelum jadi kakak betakon lawan pian hari ini inya langsung ke belakang tuyat nang bersembunyi nang muhadi karukot kucing di padahi siapa ngaran pian jiwa sopan to hari ini jadi nang ngaran adik kadedenya menyahote paksa ulun madihin terus langsung terjadi jadi tak lupa ulun mau ucapakan lawan ibu-ibu nang pian dulikan jadi mudahan pian salamatan tuh di jalan sebelum madihin ulun mana rusakan alangkah baiknya ulun mau ucapakan kepada tuan rumah nang sudah mengundang kami terima kasih banyak nang lawan pian karena banget di sini kami sudah diundang lalu alhamdulillah kami kawa mengabulkan hajar sampian nang sudah mengundang lalu nang tidak lupa ulun mau ucapakan selamat berjumpa kita sabarataan langsung ulun hari ini tak lupa nang menyapai lawan acil-acil atau paman-paman nang ada di sini jadi nang pertama tak lupa ulun sapai abang nang di muka nang awak tak kenali nang beisukan tadi duit bang memberi nang 20.000 bang terima kasih lawan pian hari ini jadi nang lawan pian sudahlah bebini bilahnya sudah mudahan bini pian bangai betianan lagi jadi nang lawan pian mudahan tuh selalu dilancarkan rezeki lalu nang lawan pian ulun doakan hari ini mudahan tahun ini pian bangai bebini lagi Amin. Kali ini lagi. Jadi pangulon terus nang menyapai acil nang bejelan anang apa di pingkote pinanya hendak bulik sudah parang tengah hari lalu di mukanya sekalinya tuh nang laki ulma minta rela atas sambat tuh nang bini jadi nang lawan pian tak lupa ulun sapai acil bebeju hirang beparak kamu kasini jadi nang dipingkot tuh ya tenang ada HP sidin mangamirah langsung ampah kasini jadi nang lawan acil langsung kami doakan cilai nang tukang pasti pinanya masih anom haja muha ite jadi nang lawan pian berapa sudah anak cil pian beisi 5 ikong 5 aja. ujur 5 ikong berarti bang abahnya benyunya nang lakas jadi nang lawan pian ulun nang mamat dehi bilanya bang anak pian nang tabenya kirain bebeh hentam
ada sampai bakabi Sampai bakabi jadi wan acil pulang ulun ucapkan lalu nang tu dahulu lawan nang abang-abang nang baju seragam nang sidin datang niat nang sakawana awak sidin genal-genal ulun menyapa pian kadawani menyambet kalau pina bang mahantam halau ulun nang bematian jadi nang lawan pian ulun mendoakan mudahan buhan pian bangai nang sehat badan usaha buhan pian diberi keberkahan mudahan buhan pian hajat dikabulkan jadi nang lawan acil ulun menyapa pulang acil nang di muka nang bebeju habang lalu lawan pian ulun mau ucapakan acil nang beju habang nang tas tu di tangan nang awak beisi bejalan hendak pulihkan nang bebeju habuk pinanya sapahanakan jadi mudahan pian sehat sakaluargaan ada juga ibu nang anak halus di tangan mudahan anak pian hadapan nangisan mudahan digeduh inya terus sehat badan bila nang sudah genap mudahan pulang betianan jadi tak lupa ulun melanjutkan jadi nang lawan acil tuyat nang hari ini nang ada di muka mengamira mulai tadi bila mengamira cilai pian hati-hati bila kada beizin kami pian kada jadi lah kada jadi jadi bang kami terus melanjutkan kami nang bemadihin di sini kedua kali buai memainakan jadi nang lawan pian ulun merasa heran cilai wabil khususnya kepada tuan rumah nang sudah mengundang padahal ni harinya behindo kapanasan cuman nih pulang nang diulakan bila hari panas padahal nih benyoteh is dibuatakan istilah kata supaya cilai kami kada karing ngakungan jadi nang lawan pian teh bisukan tadi masih nayat saparuan namun nang dua pulang teh kebebenyakan jadi lebih baik is dibuat iakan jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan ini nang tak lupa kita nang begayaan cuman begaya kami imbahan no bebujuran jadi bang kami terus melanjutkan jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan lawan bang abang mungkin bubuhan tambang bangai selamat kita hari ini bertemuan mudahan buhan pian sehat sabarataan jadi mangai amang tadi ada mamat dahi ujar nang buhan pian makan di penyake cidin awak kenal jelas makan tangan cake jadi nang lawan pian ulun doakan hari ini mudahan bangai pian sehat setiap hari jadi mudahan pian selalu dilindungi sidin nang disapa kisah kada mandang hari padahal doa aja mulai pamulaan tadi jadi nang lawan pian kami minta doakan mudahan buhan kami sehat sabarataan sehingga di lain waktu kawa pulang bertemuan jadi matihin ulun mana rusakan lawan acil nang beduduk bang kacamata baju habang nang to di belakang acil nang mangamira kasini nang kahadapan jadi nang lawan ibu bang kacamata baju habang nang mami cek HP kisah kada mendangakan jadi nang lawan ibu harat bener pak aksian terutama bibir sidin patok kahabangan
istilah kata kayak belungan hayam. Jadi nang lawan ibu ulun mau ucapakan buai itu mudahan pian nang sehat badan. Lang tu tidak lupa lawan pian mama dahe. Pinanya pangsidin jelas sudah belaki. Saumpama pian hendak disayang laki. Bila laki pian kaina datang begawe, pian sambut di lawang lakas-lakas korehinge. Jadi bila oyo pian nang diuruti. Bila sidin lapar pian nang kaut dengan kaut takkan juan nasi. Bila kada beiwak sanga akan iwak pade. Supaya laki pian kujul-kujul sakit gigi. Lah sakit gigi. Jadi bang kami terus melanjutkan. Jadi nang lawan ibu nang laki binian. Nang topang anak ada tuh di tangan. Padahal itu kentang gesan anak pian. Tapi pang umanya mangotel sahorangan. Jadi nang lawan pian kami mau ucapakan mudahan pian panjang umur sakaluargaan. Jadi anak pian mudahan kaina sukses buainya masa depan. Jadi nang tak lupa ulun memadahkan bila bagian anak pian jangan umpat memakan. Kasihan anak kaina nang habis kentang. Jadi wan ibu ulun nang mamadahi. Jadi nang bemadihin nang apa tuh dilihat ulun nang tuh marinje. Jadi nang melihat bebinian sorangan nang menjaga kado tuyat nang kauyuhan. Jadi nang lawan adik handakah dikawani oleh kawan kaihan. Tinggai ngini bungas bulu hidung bakal luar. Jadi pangholon ini mau ucapakan langsung bertiga tuyat inya bakawan. Jadi mudahan pian bertaan sehat badan. Tanai minta hila kawan begayaan. Cuman bang begaya tak sampai diikam. Jadi harap aja bulik jangan kada berlawaan. Kalau pina di motor alau bakal layan. Jadi mudahan kita tetap aja bakawan. Jadi lawan mahaji nang banyak di tangan. Lewat tuh bejelan sidin besinggangan. Jadi mudahan pian bulik salamatan. Jadi kami lihat setiap ibu bulik pasti ada ikutan. Lalu bangsa putih kami memadahkan. Awal kami datang disambut dengan senang. Hanya kami berjalan sudah disuruh makan. Kikira jua boleh kaina dibungkusakan. Lawan pian kami mau ucapakan. Amun banyak lebihan sayang kalau tak buang. Jadi lebih baik kesan kami sehubungan. Bila nasinya banyak bungkusakan satermosan. Karena bang di rumah banyak ayam begeduhan. Jadi pangolon terus melanjutkan. Jadi nambah matiin kita nang bagayaan. Lalu tak lupa ulun nang mau ucape. Bila ulun madihin pian nang mandang are. Acil nang di muka au bepandir hari ini. Jadi nang lawan acil ulun nang mau ucape kepada bang sampian bertaan nang di sini. Kita bemadihin di sini kedua kali. Kikira bemadihin kita nih bersatu bila para tengah hari. Jadi jam 12 kurang nang 5 menit ulun nang maitehe. Jadi nang lawan pian ini sabarataan. Kita berjumpa ini sabarataan. Ini wabil khususnya di sepamarangan pamarangan kanan.
jadi lawan panganten nang laki binian nang pian berduduk nang di palaminan Nita dan Rahmi ngarannya asap parak sama-sama bebinian jadi ulun menyambat behenu pang tangalih cilai nang dalam ingatan jadi gesan panganten nang laki binian bisukan tadi kan jadi beputo kami pangantinai lawan pian padahal tadi pian di sini nang sebelah kanan cuman langsung beje bepulik kapalaminan lalu kaina terakhir sama bebeju biru beputo sarumbungan istilah kata sebagai kenang-kenangan jadi nang lawan pian ini sabertaan nang lalu di muka bagaimana cilai bakandaan jadi mudahan pian salamatan katujuan jadi kandaran sakupi genal-genal berdua mudahan buan pian sehat tuh tentunya jadi nang tak lupa ulun memadahakan bila awak genal kade rugi pian paling nang lagi pian malam kade tahan mana awak genal sakadar dipadahakan bila hendak mahandak ujar tarasa membeb jadi pengulun terus melanjutkan jadi kami matihin di sini memulayakan kepada ibu nang pian berdirian buai bilanya panat ayo habet duduk pian jadi nang lawan kakak nang lalu di depan nang apa diikut pian nang ada di tangan jadi nang tak lupa ulun menyapa pian padahal orangnya dasar bujur kamanisan cuman dipikir-pikir pasti sudah ada pacaran jadi nang lawan pian kami mendoakan mudahan di lain waktu kau pulang bertemuan lain karudung biru mulai tadi mangorihingi lawan kawan ulun nang ngarannya Haime nang di belakang nang mancat bes umanang kisah sopan ayo bang tampil sekali jadi nih Haime orangnya tabung ngasih cuman nang sayang benar tak jarang begusok gigi jadi nang lawan pian ulun nang mamadahi bagaya aja pastinya tuh bang ini jadi ngini Haime hendak minta nomor pian hakunlah ujar pemberi jadi nang lawan kakak sekalinya di kamera menunjuk akan jeri jadi tak korehing kai ujar kesan thumbnail itu di YouTube kami jadi nang lawan pian ulun nang mamadahi pian di kamera padahal tuh kisahnya aja nang hari ini cuman nang kreator ada betak serati jadi pangulun terus melanjutkan jadi nang lawan pian kita nang bagayaan kita nang bemadihin di sini ditarusakan nang kedua kali buai dimainakan jadi nang lawan pian ulun menyapa pulang uang mobil khususnya kepada ibu-ibu nang ada di hadapan nang berbaju hijau lewat saling bagusan nang sidin mata ulun menyapa pian atau berduduk nang bebaju pink nang sidin kapanasan jadi nang lawan ibu kita berawaan mudahan pian berataan sehat badan di lain waktu kawa pulang bertemuan jadi nang lawan pian ulun nang mamadahi kami bemadihin di sini sudah terjadi ada tadi bisukan ini nang kedua kali jadi nang kedua kami nang begayaan menyapa pian hari ini jadi kakan-kakan di sini nang tak benyaki memulai bisukan cilai bergabung kami jadi ngaran-ngarannya kada hendak mamadahi
amun itu amin tahu haja tuh hari ini nang au beruko tadi bilah kasini jadi nang lawan amin sudah ulun padehi sekalinya dipadehi sakader didengari jadi nang lawan amin kakak doakan hari ini mudahan kaina sukses pian topang nanti jadi tak lupa ulun mau ucapakan lamun nang bebeju hirang orangnya kacuculasan tadi bang di belakang inya nang berdirian rotan nang besalawat talinga ulun dijepai aur nang dijijite cilai sebelah kanan jadi nang lawan pian kakak mamat dehi bila hendak saruan dahulu dinglah mandi mana nang jua rambut rahau kada di minyake di minyaki wan aja di bang acil nang di muka sini nang bebaju hirang tak lupa ulun sapai jadi nang lawan acil ulun mau ucapakan ibu mau kai duit sidin meninggalkan harga 10 berjalan nang kajauhan baik dian kasini cilai ulun padahi bila nyata niat sudah di dalam hati istilah tupang kata niat nang hendak memberi bila nang kadeh jadi ngalih pian bila mati jadi bang acil ulun mau ucapakan jadi nang dihigehnya binanya nang laki pian sebelum memberi ulun langsung mendoakan mudahan laki pian makin hari makin sayang sehingga cilai sidin kada depan bebini pulang mudahan laki pian selalu dikuatakan jua baut lan tohot kada sampai bakurangan sehingga cilai pian lakas pulang betianan alah betianan jadi bang ulun cilai man harus akan jakanya banyak memberi istilah bang berdua atau beempat orang amun pian tunggal baik kasih nih berjalan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jadi nang lawan acil terima kasih banyak ulun nang lawan pian sidin memberi kasih nima atarakan liwar bunga sidin kaning kanyanyakan jadi nang lawan pian ulun mendoakan mudahan pian saparanakan mudahan laki pian atau anak pian mudahan panjang umur buhan pian sehat badan mudahan pian bulik cilai nang salamatan ngapa nang hajat pian mudahan dikabulakan mudahan berataan dalam surga tak kumpulan lah tak kumpulan jadi bang ulun terus nang melanjuti kepada sembian nang ada di sini jadi nang ulun sapa pulang nang tupang pasti kepada tuan rumah nang mau undang kami nang sidin bepandir nang ada jua hari ini jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan mudahan buhan pian sakaluargaan selalu panjang umur mudahan sehat badan usaha buhan pian diberi keberkahan mudahan tuh rezeki pian dilancarkan kaitna lancarnya mudahan nang kaya hujan mudahan berataan kita nang salamatan jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan ini nang tak lupa di sini nang lawan pian kita nang bemadihin ini ulun bawakan ulun saurangan aja pastinya bemadihinan akada berdua ulun nang lawan kawan karena lawas bang sudah madihin saurangan rajin cilai bila kami nang diundang ada wakil kampung nang jual tumpang bisa cilai bemadihinan
jadi tunang rajin ulun suah bakawan madihin surangan sampai nang ulun uyuh madihin ulun satukan lalu terima kasih banyak nang lawan pian karena nang niis buah saiskan maatarakan lalu terima kasih tuan rumah hai lawan pian kikiran nisa iskan mayo haja sarumbungan cuman pahwadenya ini nang mulai bisukan jadi nang lawan pian ulun mau capakan acil nang di muka tuyat menawa akan jadi nang tidak lupa ulun memadahakan kita nang bemadihin ulun mantarusakan sebelum madihin taruh sekali betapuk tangan lah tepuk jadi bang kami di sini menarusakan kita matihin pulang nang tajam hati karena nih harinya sudah parah tengah hari ini jam 12 lewat nang 5 menit sudah ulun itihi jadi nang lawan pian ini sabar taat ulun mewakili panitia rombongan kami minta rela minta maaf berataan bila dalam matihin terjadi kesalahan lebih atau kurang ulun menampilkan nang jelasnya kita hanya bergayaan lalu nang tak lupa ulun menyapa pian ini wabil khususnya kepada Bang Amang mengamira di Suberang mudahan mangai pian selalu disehatkan ngapa hajat pian mudahan dikabulkan mudahan Bang pian mangai itu selalu pastinya dalam lindungan lalu tak lupa ulun mau ucapkan ini bamadihin kami nang bejabatan mungkin nang kita doa pulang mau ucapkan jadi bang doa ulun memulayakan bila ulun berdoa minakan sabarataan jadi ini doa ulun mau ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan berataan kita nang panjang umur mudahan selalu sehat mudahan rezeki berataan tambah meningkat segala usaha mudahan tuh berkat mudahan berataan kita nang kabul hajat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan berataan kita dapat syafaat berilah baginda yaitu Nabi Muhammad mudahan berataan ini nang sehat kita tentunya di jalan taat mudahan sehat kita rezeki pang meningkat mudahan berataan kita nih terhindar dari hal-hal nang jahat mudahan berataan kita nih selamat mulai dunia ini sampai kaina ke akhirat lah ke akhirat terima kasih ulun nang mau ucapi imbah didoakan si dindang langsung memberi jadi terima kasih lawan pian hari ini awak si din pina kenal tangan nang pina beisi kikira senjata jua nang tak kenal jadi nang ulun kira bang itu sampian kawah aja menambah bini jadi wan pian ulun nang mau ucapi mudahan bangai pian sehat setiap hari mudahan selalu pian nang disayang bini mudahan bangai bang pian dilancarkan rezeki mudahan berataan kita kawan naik haji ala naik haji jadi bang kami terus melanjutkan nih anak siapa tuh yang nang bebukahan masih inya anom tapi pakut bangai kenal kayak orang betianan jadi nang lawan ading nang bebaju habang nang betukup talinga inya nang kasungingan inya BJO binanya kada mendengarkan liwar inya awaknya mangai kekenalan amun orang kenal dingai pian kada rugi cuman umma abehnya makan
cete lalu lawan pian kakanang mamadahi bila nang awak lama ujar ulun kaderugi karena hantu berena kadalukop manyimpane lama nyimpane jadi pangulun di sini mana rusakan lawan bebinian nang tu berdirian nang baca mata sebelum pemadihin tadi kalau berjalan ulun bang ingatai buhan pian permintaan ujar hendak befoto lawan ini hadi ini nang topang kawan bila hendak befoto kaina imbah madihin kasini haja pian atau hadinya kaina manuntiakan karena bang hadi inya nang masih jomblo kadede pacaran makanya ujar umanya tarancak pajah di tangan jadi bang kami bangai nang melanjuti sebelum matihin kita diakhiri alangkah baiknya kepada paman acil nang sidin berjualan nang tuh pastinya kita mendoakan mudahan sidin selalu disehatkan usaha buhan sidin diberi keberkahan laris manis buhan pian dagangan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan mudahan beretaan begawi para jakian jadi pengami terus melanjutakan jadi nang bemadihin ini ulun sorangan jadi nang lawan amang nang kanderaan subun nang lalu bakanderaan jadi kawah aja lalu di sini pian cuman topang mangai bagamat sedikit pian karena orangnya bangai kebanyakan abang kameramen sudah bang mangiau ujar nang beputuan jadi nang lawan abang itu kameramen buhan pian beretaan kami nang tak lupa lawan pian mendoakan mudahan buhan pian usaha kameramen selalu dilancarkan juara rezeki pian diberi keberkahan segala hajat pian mudahan dikabulkan mudahan lawan kami kawa pulang bertemuan lalu ngirim nasi sudah dibungkusakan liwar sungsung benar pian membungkusakan amunnya bakuah kalau pina bebesian bakuah juga terima kasih bang enang lawan pian mudahan pian di sini sakeluargaan selalu panjang umur bedataan sehat badan ngapa nang hajat pian bedataan dikabulkan sedang bersatu kami sedang bertahan karena tak lupa sudah jam 12 lewat 10 menitan para tengah hari sudah parak sembahyangan ulun mewakili kekawanan beretaan ini wabil khususnya panitia rombongan kami minta maaf minta rela beretaan bila dalam hari ini terjadi kekurangan lebih atau kurang pian membungkusakan lebih atau kurang ulun salah ucapan lebih atau kurang mohon dimaafkan atau abang salah kadang nang sesuai pastinya lawan harapan nang jelasnya kami minta rela beretaan bila hari ini kami ada maulah dalam hati kada nyaman jadi minta maaf sudah ulun ucapkan kami membawa pantun sebagai panutupan apabila jerujuk itu daun cimampai ada baikan lagi itu dadayan kain apabila jodoh hari ini tupang sampai menjelang ini hari pengantin bila kiti-kiti itu mencuri landak ada nang ora-ora andaknya di perumahan kami hendak permisi kami hendak
hendak memandang, terbang kami bersatu, kami nang hendak bertahan. Lalu terakhir ulun mau ucapkan wassalamualaikum, minta rela bertaat ilahi. Terbang bersatu suara bertahan. Jadi bang ada di sini permintaan, kakan-kakan halus ujar hendak kata-kata terakhir penutupan. Jadi nang lawan amin nang ini bang aran. Mulai lagi halus sudah kata tahu disupan. Mudahan pian sukses masa depan. Mudahan pian mama abahnya begawi para cekian. Jadi kata-kata nang apa diucapkan 1, 2, 3 dengan di melop aja di bang ulun belum menyilahakan 1, 2, 3 terbang kita bertahan. Nah aja bebinian bukan dimantang-mantang sulit di mana-mata duit. Sulit. Makan kentang buru-buru lupakan mantan cari yang baru. Hari Kamis hari Rabu aja. Kamu manis tapi bukan milikku. Makan kentang buru-buru lupakan mantan cari yang baru. Itu yang melamar tadi apa kalian? Udah. Pisang kapas, pisang mahole, koler membele selain jup kami. Lagi. Ada. Pisang kapas pisang mahole. Imbah minggu sanayan. Kayaknya salah saya lagi imbahnya. Senayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.